niya manini risidina anna pesangkan nepong Allah Ta'ala nasara iya miwati lolongang iya salamakan ngerilino dan niya salamakan ngeriayara iya naritu tahu kaya tak rilanatina matu-matu memukul agama pong Allah Ta'ala dan niya makatan ni masa hukum Allah Ta'ala sini mengasalwa malabi ang kaya masiri pong Allah Ta'ala malabi ko ang kaya hadirin sindi waktu angka sahabat madabir nabita sallallahu alaihi wasallam akat tamak katanangir ya sangi dejenan ya sangi anmaja ya sangi Qabisa bin Ma'abar al-Sa'di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Qabisa ajibta tas'alu an birra wal ismi wala kuntu na'am wala bajama asabya wala rabina darahu wa qala astaghfir tabasaka astaghfir kalbaka ya waisatu salasata birra ma adama anna ilaihi nafasu wa dam'ana ilaihi qalbu wal ismu mahalaka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in afataka nasu wa afataka maka kita sallallahu alaihi wasallam ya bisa angka kotor boleh makutan riasan dede dan riasan dosa maka balik bisa mahdai nataruni nabita sallallahu alaihi wasallam jari limana riaruna nanampuwa dengan kedai tanai di ademu illa koma koryatimu iba bisa bekatalu nabita anapara mapara nanampuwa tone makadai na iya riasan dede tiada itu iya patan nani ariwe nania patan nani atie iya to siria sene dosa iya takani alewe nania natolae atie namoni nawere kita watan pendapat jadi nariko angka maelo ritigaru tanah ini guru atinta nasaba iero atie denangka nasaka denangka nama rota sana inna ini biru patau lagi narambi Allah Ta'ala makadai kada aflaha man zakkaha wa qad khaba man nafsaha majab pula baik saru kapatingan ni arena nania majab pusa sajui rogi tawutakan ni arena itu masalah malati padang kaya hadirat ia roati pada lawan lampuwe enar itu cayari tawe tetapi mereka mati namun siaga karena daya listrik patmagi pasti mulai maka dia seni hati mereka mati namun terima pengajar ia nanti sabana agamata natiangi pigau dosa nasabak dosa pertanyaan dia na iya papacakkan hati enar itu ibemegai meninggalkan diri Allah Ta'ala maka yang niru tapasa pare na iya inar patawi pare Allah nacaminye narekodik nangkai pacingi nama eda rotanam narekotak tukiriolonam majak kudet tunulai diri ta'areta nasaba angkaki macam mereka mingmarotae maka tawa inar patawe narekodik nangkana pacingi majak pusing mata marota imat taru-taru gangkana apalama bawa midecingi nasaba iknulai pasilina midecingi ang majai narekomayo ibisangi keadaan atinta mapacimo iya reka marotai iya nareko ribacai ayat-ayat napa Allah Ta'ala angka modi tatindrin atinta iya reka nade pada toh ayat lain al-apa ayat
Allah angkanya kita dalam diri Allah kita itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha al-'azim yazkurukum wa yazidkum min fadlihi ya'tikum wa la sifatullahi akbar. Amin.